наш родной детский садик. Как грустно будет с тобой расставаться. Расставаться с любимыми воспитателями, с нашими игрушками. Мы говорим тебе до свидания. Эй, а как же я? Про меня забыли? Как? Вы не знаете, кто я? Я тот, кто убирал разбросанные игрушки на свои места, когда все расходились по домам. Я тот, кто незаметно помогал воспитателям поливать цветы и застилать детские кроватки. Я тот, кто постоянно был с вами, ребята, и помогал вам во всем. Нашептывал вам идеи на занятиях по рисованию, подсказывал буквы, когда вы читали книги. Я домовенок Хомка. Я живу в нашем детском саду. Мне тоже будет грустно с вами расставаться. А сейчас я вам хочу представить наших выпускников, этих удивительных и жизнерадостных ребят. Прошу. День открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому по лучику, чтобы пальмы подросли и березки с елками, чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, светит одинаково. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, светит одинаково. День открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому по лучику, чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех, светит одинаково. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, светит одинаково. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала. Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, светит одинаково. Ну вот и наступил самый долгожданный и торжественный момент для наших выпускников. Здравствуйте, дорогие наши родители, селям алейкум. Сегодня в нашем детском саду завершающий праздник выпускных утренников. Детский сад наш большой, все время он изменяется, что-то в нем преобразуется. Вот в этом году мы набрали в группу Мелерше детей-ровесников. Было достаточно в очереди ребят. Сделали так, что все дети-ровесники. И так получилось, что и в этой группе Фиденчик почти все дети-ровесники. И большинство из них мы провожаем сегодня в школу. Вчера они еще были старшие наши дошкольники, да, большие, взрослые, кажется. А завтра они будут первоклассниками. И в школе они будут почему-то опять малышами. Мы вам желаем, чтобы за лето, за каникулы
дети больше отдыхали, купались, кушали витаминов, чтобы подрастали и в школу пошли большими, здоровыми, крепкими, веселыми, с хорошим настроением, с настроем учиться, добывать новые знания. Ваши ребята в детском саду участвовали во многих конкурсах. Я вам желаю, чтобы и в школе вы продолжили это такое конкурсное движение, и чтобы дети только прославляли вас, вашу фамилию, ваши семьи и наш поселок. Детский сад, как в песенке, это домик для ребят. Как в любой семье, в детском саду может случиться разное. Бывают и горести, и много слез, и прощания, и радости, и первые друзья, и первые, потом уже пойдут сейчас в школе учителя. Мы вам говорим спасибо за все, что было между нами хорошее. Мы с вами многое побороли, многое успели сделать, ну еще у нас вся жизнь впереди. Мы будем ждать вас с нетерпением с новыми вашими подросшими малышами. Ну а сейчас будем хлопать и поздравлять будущих первоклассников наших. Bayram kunu şer-şeramet geçmekte. 7 yaşlı balalarını ozgaramız mektepke. Bakınız bizim ballarga, bakçamızda o'sganlar. Endi bizden sağlıklaşıp mekteplerge gidelim. Çok yıl evvel bu bakçada anam ben kelgen edim. En huvay sözlerim bile aytmaga bilmez edim. Günler geçti, aylar geçti. Dilimizni öğrendik. Terbiyeci yardı bildik. Çok sözler biz bildik. Mında ustu, bu yukuldu. İçti biz koymadı hurluk. Bir gün
Şirin. Bizler baba bahçesini can yürekten seviyoruz. Çünkü biz için o yer sanki doğan evimiz. Balalık bu vakit masal dünyası. Balalar masallar pek seviyorlar. Masallar bu tuzumlu dünya. Sizler masal okup ostunuz, bilgi alıp, merhametli oldunuz. Onların adım bastınız. Masal dünyasına geldiniz. Gelin sonki kere masalını çağırayıq. Canlı masalnen yüreklerimizni kızdırayıq. Masallar, dinle kosmak masallar. Masalda çok hikmet var, yaşlı dinle balalar. Yaşlı dinle balalar, bir zamanda var iken, bir zamanda yok iken. Kaklı bakallar uçan, tilkiler tavşan tutan. Bir zamanda var iken, bir zamanda yok iken. Acayip dünya iken, tılsımlı dünya iken. Merhaba o Dülber acayip hanım. Men bilesem sarayımız pek Zülber yaraştırılmaz. O kadar da çok Zülber balacıklar. Balalar, siz tanıdınız. Bu kim? Bu İbn Hattab bizge geldi. Haydan geldi. Masalda. Men bilesem sizde bugün bayram yoksa. Evet, bizde bugün Mezun bayramı. Balalar mektepke, mektep memleketine gidedi. Anladım. Öyle olsa ben o tılsımlı sandığımı sizge bağışlamağa isteyeyim. Alınız. İçinde olan tılsımlı bilgiler sizge balacıklar mektepte çok fayda getirir. Alınız. Sağ olunuz Har baba. Pidulbir, tılsımlı sandıcığımız var. Ana baba, onu açıp bakayım. Ana, bu tılsımlı sandıcık pek faydalıdır. Baba, ben onu açıp bulamayım. Bitti muğa anahtar gerek. Anahtar olsa gerek olur. Ama benim bakın tılsımlı sakalım var. Şurada bir tane saçımı uzayayım. Bir iki şifalı sözlerini şifalayayım.
birbirlerine şakalaşa. Şöyle galiba. Kaçtı lan. Merhaba babalar. Sizler oyuncaklar memleketine düştünüz. Vay vay vay. Pek büyüdünüz. Daha bir kere bizle oynarız. Siz bizlerin unutmayın. Хохла, аютюга, китапо, oyuncaklar, sizlerle sanıklarsanız içine kadar. Sanıklarız dostlar, dayıcıklar, haşnalar, tavşancıklar, merduklar, sevimli oyuncaklar. saçımı koparayım, çal saçımı taktım. Açın beni şunu. Vay balalar, ya sen kimsin? Bakınız bunun suratını, bakınız tersi yırtılgan. Ha, kılınasız. Anderimde teşekkürler var. Yer gemin dırışam. Dırmaşam. Müsterekini kaldırmam. Vay, taşmağı unuttum.
Ya sizler minde ne yapıyorsunuz? Bizler yanlışıp geldik Pepelota, bilesizmi? Bizlerge bizim balalarımızda mezun bayramı. Ko'rasiz, hepsi dülber yasalgan. Dülber kelip bu bayramını kaydetemiz. Ama yanlışlık. Bizlerge idin hata, bir sandık bakışlar. Ama açık olamayın. Senden rica ediyoruz, yardım et. Mende var. Maşallah. Şimdi toxtanız. Bakınız. Mana. Anahtar kıdıra galiba. Ne gerek? Anahtar. Heh, bakınız olarak. Yakında size gerek? Nezetli. Mana benim anahtarım. Heh, taktım. Ama ben onu sizlerden vermeyeceğim. Anlamadık. Ya sen Cemil'den mektepke gidecek olasın. Ama da kuldurdun Pepelota. Kim Cemil'den mektepke barar? Cumadanın içine bir şey sığar. Ama o şeyler gerek olmayacak mektepke. Mına şimdi bizim balacıklar gösterdiler çantaga ne gerek Cimaga? Ne? Cimamak gerek. Bana bakayım. Gösterdik. Ballar göstereceğiz. Gösterdik, öğrettik. Allah Allah. Bala. Endi yardım edeyik, yaxshi ballar. Oyun Hadi bakayım. Yanlışlar yoksa yok. Doğrucuklar, çantalarını. Ama albüm gerek gelmek. Gerek olanlar. Doktor sen bizge karışma. Pek karışkan adetin var. Kitap gerek mi aslında? Yok gerekmez. Gerek. Babadan sonra renkli boyalar gerek mi aslında? Gerek. Her şey gerekli şeylerin, defterlerin, kalemlerin algansın. Ama tüfeklerin ne için aldın? Ama tüfeklerini aldın. Hocalar yarıştırıp oturacak iken. Aman Allah. Hadi bakayım. Nazımıza hazırlayın. Bu doğru. Bu doğru. Doğru mu balar? Doğru. Doğru. Maşallah. Her şeyin doğru saygansın. Ya bunu niçin almadın şu kitabı? Mektepte olmay. Pepelot anladı ne? Mektepte olmay. Ya önce ne yapmadınız? Mektepte oynamağa olmay eken. Okumak gerek eken mektepte. Maşallah. Daha bakayım ne? Bana falan oynayacak var. Bana verin. Tamam. Amina. Hadi bakayım sizden tekrarlayın. Bunda çıkmaganlar aklınıza koyunuz. Geliniz ballar yardım edeyim. 1, 2, 3, oyun başlasın. Maşallah. Beni kapatmasan da olur.
Oyuncak olmadı ne? Doğru mu? Gerek miydi İslam? Doğru. Oyuncaklar gerek mi? Şakırda ol. Neden canın var? Ya bu gerek? Ay ya. Kaldırırım. Все? Oldu. Anladın mı? O girdi nerede? Ana korlar bizim ballar her şeyi o getirirler. Oturunuz maşallah. Sağ olunuz, ogrettiniz. Siz beni zevklandırdınız. Siz mezun bayramı dep aytasız. Ya mektep degen söz ne degen? Şimdi biz sana her şeyini anlatırız. Şimdi ballar bu tur buyurlayacaklar. Ondan dikkat ile dinlesen her şeyini anlarsın. Doğru mu balacıklar? Ben her şeyini anladım. Şimdi beni şenlendiriniz. Hanacığım, Elbette pilotlarımız seni şenlendirerek, şen oyun oynap vererek. Balacıklar oynayık mı? Şenlendireyim.
Еттім. Салықнен қаныңыз, салықнен бар дүкелоқ. Hadi bağlar beni açıp bakayım sandığımızla. Açamayın bağlar, bu anahtar da gelişmiyor. Sen bizden yaramaz şakalaşasın galiba bin hatam. Yardım et bize açma. Sorasanız yakın açarım. Ne? Saçsız beni kaldıracaksın. Bir saçın Davul. Sana bakayım. benim açık olur mu? Valla. Şu. Aç. Sana basıyorum. Aç olur mu iken valla? Bu açamayın. Gelin şakalar. Kandan gittin. Sözlerimi hiç dinleme. İşitme. Bak ona. Hana Mercedes. Hatana ne oldu? Buradan kaçıp Mercedes'ini aldı. Ne oldu hatana? Sen bu yaramaz baba. Televizyonda yıldızlardan oyun bakıp oyuncu da yıldız olmaya isteyin. Görüyorsunuz mu? Menden kaytarma soray. Men ona alma temizlep, mantarlar verip aşağıda yok değil. Siz bilirsiniz mi kanda o kaytarma yaşay? Beni onu aşağılar. Biz sana yardım ederim. Evet bilemiz kaytarma ne olgan. Kaytarma oyun. Şimdi bizim ballar kaytarma oynayıp verecekler. Hana bakayım. Ogreterim. Ya sizler ne için böyle dülber, temiz urbalar giydiniz? Hatana, bugün bizde bayram, bugün mezun bayramı. Biz
bizde bugün balaçıklar mektepke ketecekler. Men de mektepke barmağa isteyim. Vay, kaç yaşındasınız siz? Mektepke istiyorsunuz barmağa. Kaç yaşında? 100 yaşımı doldurdum. Kaç? Doktanız. Vay Allah, sen de ayda 200 mü doldurdum? Bak nasıl Dülberçik. Evet. Çırayınız pek yaxşı, pek yaxşı çırayınız, pek dulbersiz. Ama mektepke barmak için çok şey bilmek gerek. Siz bilirsiniz, men bir şey bilmeyim. Men yaramazlıklar yapmağa bileyim. Sızgırmağa da bileyim. Bakınız. Ben sızgırçığım galiba sındı. Yok, Kartana. Sizin yaramazlıklarınız aslında bizge gelişmeyin. Aytınız bizge, vazife çizmeyi siz bilirsiniz mi? Bilmeysiniz. Evet, bilmeyim. O gidiyordunuz beni saymağa. Mına şimdi bizim balacıklar sizge vazife verecekler. Siz dinleyiniz. Ana, Elmas şimdi başlayacak birinci vazifesini sizge aytacak. Bala siz nerede dikkatlinin dinleyin? Babam da anlatsay, beni ana boyuna kaç bir de say. Sayınız bana bakayım. Sahip olacaksınız. Belki 10 tane mi? Doğru ayttın Kartan. Yok, ana kızlar ayttın. Kaç? Ana ikinci vazifeni dinleyiniz Nazrin. Bir patakta 3 tane uçu da anası var. Bir de kuyruk uçunca kanatları kaç. Kaç tane kanatlarım? Men bilesem 7 tane. Doğru mu valla? Kaç tane? Beraber. 6. Ana doğru. Üçüncü vazifeni dinleyiniz hanım. Dinleyeyim. Ahmet Han, üçüncü de vazifeni siz verecek. Azıcıkta bu köpek son onu yanında köpekçi yapıp yedi. Hepsi. Hepsi o. Kaç? Köpek. Kaç girdin? Hepsi bolup olur. Belki 5 tane. Yine yanlıştınız kanabalar. Kaç? 2 tane. Bir tane vazifeni de beceremadınız. Bu vazifeler benim aklımda sıkmayın. Ne oldu? Ne yapayım? Şimdi ise bizim balacıklar da bir şeyler öğretirler sizge. Kana bakayım. Kanabalar. Ne oldu? Amina Ali. Belki beni saymağa öğretir. Şimdi eşitiyorsunuz. Kana dinleyiniz. Новая professional azıcıkçı. Indi yaşında olacağını talebe. Sevgili sözüm Ayşe'nin. Sevgili dayıcıdır. Sen de kitap defterin çoktan diski yazın. Çantalar hazır edin. Ben ise önce bu anahtarını sizge veriyorum ya. Çantalarınız hazır olsa ekin. Çok sağ olun Kartana. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bozmayın. Sağ olun. Sağlık ne kaldı sevgilimle? Sağlık ne kaldı? Bilhada ben de buradan açıp bakayım bu anahtardan belki açıp bunu alıp balar. Hani bakayım. Belki bu anahtar gelişir. Bunu da geliştiremeyin balar. Açar mıyız? Evet açılacak. Dülber. Orada şakalaşma. Dülber. Hanım, güzel balacıklar. Geçirmişsiniz. Ben bu şakalarını asıl yaptım. Sizin bayramınızı istedim yaraştırmağa. Onun için masallar çağırdım sizge. Beğendiniz mi masal? Beğendiniz mi Allah? Ben beğendik. Sağ olunuz. Hayda endi sandığımı açarım. Hadi kuşamız son yerine. Ahalay, bakalay,
Oy vallahi gerçekten de kolay açıldı. Vay vallahi bakınız bunun içinde bilgi var iken kitabı bizge Tamam, mektepke gerek şey. Evet, mektepke pek gerek şey. Pek öğrenip çok sağ olunuz. Evet kazandım. Aydan çok teşekkür ederim. Sen beni bakışın mektepke sizce çok fayda getirir balacıklar. Ben de vakit geldi kayıtmağa. Sen sağ olunuz. Benim çok işim bekliydi. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bayramımız balar devam ediyor. Hanım, elçilerinizi tutunuz. Mına balacıklar, siz elde balaban oldunuz, mektepke baracaksınız. Yaxşı okup, bilgi alıp, alacı olacaksınız. Бақчамыздың көшін битмесіміз есі, одыр біздің дос ете, елін берге немесі. Maşallah. Neydi güzel bahçemiz, o ikinci evimiz. Dostlarımla bir yavrum, o evdeyim, sevindim. Bana bak, mektepke Maşallah. Senin çisi yankıva, butun tunyağa, sızını balalar çağıva, mektep kabuğa. Ve seni sağlık başlamaz, adam güzel bahçamaz, anda geçken yıllarım, hiç bir vakit unutmam. Siz de dünyanı dalıp çıkın. Namlı, şureli olunuz. Sevimli balacıklarımız. Biz sağlıklaşamız. Siz bizlerini unutmanız. Sonki oyun oynayıp sizlerge bağışlayıp.
наши девчонки и наши мальчишки. Детский сад был для вас добрым домом. Он улыбками был всегда полон. Вы скажите ему «до свидания», улыбнитесь ему на прощание. Да, сегодня на прощание мы спасибо говорим поварам, врачам и няням, воспитателям своим. Всем сотрудникам детского сада спасибо сказать нам за их трудную работу, за любовь и заботу. За все, чему учили нас столько лет подряд, за то, что было, будет, нет. Спасибо, детский сад! Уютно, красиво, садик утром мы с радостью шли. Говорим вам всем дружно спасибо и поклон до самой земли. Милые сотрудники детского сада, отшумные и любящие, хватит воды, примите, пожалуйста, эту награду, наши улыбки, эти цветы. Mana mezun bayramımız sonuna yetti. Sizler endi buyurdunuz. Yaxshi olib, o'qib, bilgi olib, yana adım bastınız. Sizler endi balaban oldunuz. Mektepke keteceksiniz. Fidanchi gruppamizni hech bir vaqt unutmangiz. А теперь слово для вручения дипломов предоставляется заведующей Рудой Татьяне Яковлевне. Ну что же, ребята, вот какие вы стали большие. Посмотрите, сколько пришло гостей вас провести в школу. Ваши друзья, и помладшие, и постарше, братья, сестры, мамы, и папы, бабушки и дедушки. Все они радуются. А когда вы были в детском саду, и вы продолжаете ходить, когда только вы пришли, много-много людей вас встречало в детском саду. И сегодня мы говорим спасибо всем, кто работал с вами. Мы говорим спасибо Вере Гришине, Зареме Сияровне, Зареме Мустафаевне, Лиле Азизовне, Нали Мустафаевне, Любови Ивановне, нашей медицинской сестре, всем, Эльмире Неязиевне, Алиме Евьяевне, Яна там, похлопаем им всем нашим сотрудникам. Много взрослых работает в детском саду. Все они стараются, чтобы детям в детском саду нравилось. Ну что же, кроме этого, большое спасибо мы скажем вашим папам и мамам. Вот какие они молодцы, вот какие нарядные. Всегда во всем вам помогают. Разучивали с вами стихотворения, песенки. Жалели вас, ухаживали за вами. И тоже радуются вместе с вами, что вы подросли. А мы сейчас вам вручим pодарки и дипломы. Kıymetli balalar, bugün biz sizlerine mektepke özgaramiz. Sizler o günde balaban güzel bilgi dünyası açılan, cemaatga, vatanımızga faydalı insan olmak için mektep sizlerge çok yardım eder. Mektep yarı bir evdir. Anda bilgi aşılanır. Buyuk ömürge yollar şu mektepten başlanır. Диплом об окончании детского сада мы вручаем Юмановой Сибири. Диплом об окончании детского сада вручается Джепарову Халиду.
сада вручается Халиловой Амине. Диплом об окончании детского сада вручаем Сулеймановой Ильмаз. Диплом об окончании детского сада вручается Кадыровой Ильмаз. Диплом об окончании вручается Шамратову Эрвину. Диплом вручается Абдурахманову Исе. Диплом вручается Зиединову Асадуллаху. Диплом об окончании вручается Сиперовой Амире. Диплом вручается Факриеву Мирсали. Диплом вручается Максютовой Адиле. Диплом выпускника вручается Абдураманову Алану. Диплом выпускника вручается Асановой Амине. Диплом об окончании вручается Карачуль Назлы. Диплом вручается Семирляю Алиму. Диплом об окончании детского сада вручается Смайлову Изету. Диплом вручается Муслимову Тимуру. Диплом вручается Ибрагимовой Назрин. Диплом выпускника вручается Чаразову Амидхану. Диплом об окончании детского сада вручаем Ниматулаевой Нидине. Есть ребята, которым уже достаточно много лет, чтобы они пошли в школу. А есть ребята, которым нужно несколько месяцев подрасти. Совсем немного. Мы вас тоже, ребята, поздравляем и вручаем вот такие подарки. Исляму. Где там? Подарок вручаем Абибулаеву Эрнесу. Девушка. Вот.
ребята подросли, вместе с воспитателями, вместе с помощниками воспитателей подготовили этот праздник от детского сада. Дарим вам каравай. Желаем хорошо пройти сегодняшний день, отпраздновать, погулять и с новыми силами в школу, в садик, на работу. А теперь слово предоставляется нашим родителям. Салям алейкум, хурметли мусафиргер. Мы рады вас приветствовать, родителей, деток, гостей, на нашем празднике, на празднике для наших детей и для нас, как родителей. Сегодня выпускной день для наших деток, которые идут в школу, заканчивают садик. И хотелось бы поблагодарить всех работников нашего детского сада. Большое вам спасибо, нашим воспитателям, нашим нянечкам, тем, кто нам готовил вкусно кушать, кто нам стирал наше постельное белье. Всем большое спасибо за ваше терпение, за ваши старания, за то, что вы вложили в наших детей свою душу, за то, что научили тому, что они сейчас умеют. Спасибо вам большое. Спасибо. Saygılı hürmetli hocalar, doktorlar, müdürler, işine siz çok güç verdiniz, o kadar sabır ettiniz. Siz bizim balalarını ilimler dünyasına birinci adımlarına öğrettiniz. Balalık dünyasını siz yaraştırdınız. Yaramazlıklarını siz kuvvetlediniz. Bazı kelebekki tepildiniz. Onun için biz sizge çok teşekkürler bildiririz. Gelecekte de bu fakirlikler dileyimiz. Hiçbir kimse sizi unutmaz. Siz saçan çiçekler hiçbir vakit solmaz. Saygılı Zarima Ziyarovna, Zarima Mustafaevna, saygılı Zira İsvendiyarovna. Bugün pek balaban bir gün, bugün bayram, bugün mezun, bizim balalarımızın ilk mezunu. Onun için onlar şu mektepke baracaklar. Endi amamında geçirgen günleri onlar hiçbir vakit unutmayacaklar. Yıllar devamında siz bizim balalarımızga urf adetleri, ana dilimizni, milli bayramlarımızı öğrettiniz. Hayatta güçlü, terbiyeli olmaya öğrettiniz. Ana, arkadaş, dost olmaya öğrettiniz. Onun için çok teşekkürler size bildiririz. Size sağlık, sabır ve işinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Balaçlar sizi pek seviyor ve hiçbir vakit unutmayacaksınız. Sağ olun. Наших родителей, нашей группы хотим сделать небольшой подарок, не только вине. Так, группа Фиданчик. Bayramın sonuna yetti, endi biz şimdi şarlarımızı alıp azbarga çıkıp onlarını uçup vereceğiz.
кружится пусть вальс, любим мы все вас. Пусть за порогом всегда будет счастье. Мы выпускаем вас в этот прощальный час. Как голуби с миром летите, летите. Кружится пусть вальс, любим мы все вас. Пусть за порогом всегда будет счастье. Если. Мутно? Не, если. Подарочки, благодарность небольшую вам. За то, что вы нам такие готовили, проводили. Это очень такой тяжелый самый. Это вам на память маленький подарочек, маленькая благодарность за ваш большой труд.
пришло время прощаться. Теперь о вас можно с гордостью сказать первоклассники. Пожелаю вам быть прилежными и старательными учениками. Я буду скучать за вами, ребята.